twavuga ngo amen. Abantu muri mukugira nabi, abantu mwiharaje nabi, abantu ko murakora nabi, Yesu yuwaja mapema, atalipa kila mtu kwa kazi aliyofanya. Araje Yesu, araje umwana, ubugugu bwarakwishe, warawereye bwakwicaye ku ijosi, ukoga ninde muyumba utazutanga icacu memo, ninde muyumbe w'umubanda utazutanga icacu, ningira gutya si wewe. Ndi imbere y'Imana mu ijuru, inzangara n'umuyumba uterare ru 12 atazasanga icacu mari umwibye. Imana izikubwira ngo kurusaka vaho sakwinduru guswaza na uko tuzatubwiriza ineza dukora, aba bana bacu nibo bazabayirya. Inabi dukora, aba bana bacu nibo bazoyirya. Ibitenge 16 20, ibitenge 20, diplomate yaruzuye, ibikapo byaruzuye, mwene nyoko murumuna wawe mu maraso afite ibitenge 3. Ngo ariko ngo nawe ngo ni ngudutenge ngo agatenge kamwe none arambara tungaye, wamuhaye bingaye kwanza? Ntabakristo musenga nano bafite isereri, none ko muruzuza. Imana izobabwira ngo sinari imbazi. Ijambo rirakakaye. Nzabona kuvuga ndavuga yatembe, ariko ejo niyo nzovuga kino gitabo c'Abaroma, niko umwuka mbwiye. Turambure Bibiliya dusome. Cumi na gatanu mu gitabo c'Abaroma, murongo ni wa 2. Undi mwene data uzi gusoma dusomere muri Samweli wa 2 3:36. Samweli 3:36. Samweli wa 2, rwandiko rwa Samweli wa 2. Undi nawe aradusomera Abaroma, ndagira mwahabonye. Gatatu 36. Yego, uwo murongo wonyine. Bibiliya iravuze ngo abantu bose bavyitegereje naho. Yego, naho. Bibiliya iravuze ngo abantu bose bavyitegereje baravyishimira. Abantu bose ngo baravyishimira. Ndetse ivy'umwami yakoraga byose. Kandi ivy'umwami yakoraga byose niko byanezezaga abantu bose. Niko byanezezaga abantu bose. Amen. Amen. Subiramo. Bibiliya iravuze ngo abantu bose bavyitegereje. Abantu bose babirebye bavyitegereje baravyishimira. Ndetse ivy'umwami yakoraga byose. Kandi ivy'umwami yakoraga byose niko byanezezaga abantu bose. Amen. Amen. Abaroma
urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 15 umurongo wa 2. Yego. Bibiliya iravuga ngo umuntu wese muri twe umuntu wese wicaye hano muri twe anezeze mugenzi we. Gerageza urebe uburyo wanezeza mugenzi we kugira ngo amubere inyunganizi. kugira ngo umubere inyunganizi umukomeze. Amen. Aya magambo harumvikana, ariko Pawulo ntabwo yashakaga kubabwira, n'ejo nzabisubiramo, ntabwo Pawulo yashakaga kubwira Abaroma. Pawulo niwe wabwirije i Roma, tangiza itorero bucaragenda, kuko ntaho yicaraga. Agiye abasigaye haza kubamo ibintu bisa naho bibayemo nk'amacakubiri. Sindivuga, muzamumbabarira kuko ngira iyo ngeso. Hari umuntu wanyandikiye ati uza wivuga zanama niruka mu ijambo nkibagirwa. Nyitwa Cubahiro Michel, ndi umupapa, mfite abana 6. Imana ihabwa icubahiro. Ndi umushumba mu itorero rya Veste Christian Church ku Gisenyi, ijyahoze ari Nazare, abantu bararize. Pawulo rero yumvishije amakuru yabaye i Roma, yumvishije Abaroma ibintu bagiyemo, ngo baje mu bintu byamucanganyiko. Iteka ryose iyo abantu babwirijwe haza abandi nabo bakazana izindi nyigisho za mucanganyiko zo kubacanganya. Habe n'ubu nyine hari inyigisho za mucanganyiko, ngo hariho ibibazo bibiri. Ibo ngo bacanganyikirwa kubwa abantu bakize no kubwa bakene. Abakire bakababwira ngo ntidusangire, mwebwe muri bato muraciriritse n'iriye. Abakene atese niki gitume tudasangira, ngo bashaka kuzanamo impaka. Ijambo rya kabiri ngo habayemo confusion y'umunsi, iminsi. Bamwe bakavuga ati kwisabato niho isabato ni kuwa gatandatu, abandi ngo ni ku cyumweru, nabo ngo baracanganyikira. Pawulo yashakaga kubabwira ngo bave muri iyo mucanganyiko. Umuntu wese niba asenga ku isabato yo kuwa gatandatu cange ku cyumweru nta kibazo, ni Yesu gusa, musenge gusa. Niba yashakaga kubabwira, kandi umuntu yorohere mugenzi we abe inyunganizi. Uko ndagira ngo ako kantu mubaye nk'abakumva, titwavuga ngo amen. Rero iri nzarivuga ejo nimugoroba. Mu gitondo sinzabwiriza rino jambo, nzabwiriza kurindi jambo Imana yampaye naraye mbonye hano rifite ikibazo hano muri iri torero. Iyo nzovuga ejo Imana icubahiro. Haleluya! Ni Yesu yupo, ni kweli Yesu yupo, tunamtangaza yupo, tumeona kazi. Jameni, Yesu yupo, ni kweli Yesu yupo, tunamtangaza yupo, tumeona kazi zake. Ese uyu mucuranzi wacuranze warukuramije niwe wasivye nijoro nk'imvura yaguye? Ariko shawuri igihumbi. Umwana w'umusirikare urasa imbunda yatwera uvo ugasiba amateraniro ngo imvura yaguhesha, turi umusevire. Ariko uyu wacu azoba demobe ndabarahiye. Shantu ukongera gusiba amateraniro ngo imvura yaguye, wewe ugomba gukata urwondo, kuko urugenzi turimo n'urwo kuruha, nta kwiyorohereza kurimo. Twaraye tukuvuzeho kambireke nyine, kuko hariho ibintu bitari byiza hariya. Rero Bibiliya iratubwiye ngo umuntu wese muri twebwe agerageza nezeze mugenzi we, kandi ngo mubere inyunganizi. Saidizi. Nimba hari ikintu kigoye papa, abantu tibakicunganira abantu. Ndabarahira ukuri, inyunganizi yo kuzahura mwene so musengana w'umunyamasengesho gusenga nta ikibaho. Umuntu ari mu kwambara ibirato 5, mugenzi we akambara ikirato gicitsemo agatsitsira, mwamara mukaba mutera za haleluya 20.
ndi imbere y'Imana, izo za haleluya ni futi nezero. Niba mwene so bamusora mu nzu bakagezaho bavuga ngo nimushoroze, ngo umuhano ushoroze, abayumbe musengana n'uwanyu ngo murinze ngo mituwarite ngo ije gushoroza, abayumbe muhamurya mukambara mukamwe mwamara mukazana tukabyina igisirimba, tanyunganizi mufite. Muntu wese murimo abere mugenzi w'inyunganizi, ariko mwatoye ijambo ryiza ye. Buriya hari abantu bazabatekereza ngo bavuga butumwa ngo turazana ibintu bikomeye, tarusho ni ibisanzwe n'ibirya nawe usanzuza gusa ngo ijambo ry'umushitsi rizarimera nk'amazi afutse. Nababwiye ndabwiriza ibintu bisanzwe bino by'ubuzima dusanzwemo. Nimara mbabwira abagabo bakoze neza, igihugu cyose kiravuga ngo ibyo umwami yakoraga byose ngo byanezezaga abaturage. Uyu mwami ninde? Ndaje kumubabwira. Ese uwo kora kantu nawe konezeza undi muntu? Hari akantu wo kwishuza mu gihe wagize mu gihe cangirende wobwira Imana ngo ese Mana twawibuka ko nagiriye Nyabeza neza? Nyabeza uri hano siwe mbaye mvu yihanga. Hari ikintu woje imbere y'Imana ugasenga ukabwira Imana ngo ma nagiriye pastor neza? Aba pastor bari mukunanirwa kungikana, yabwiriza akazamuhema yicaye akazamunyamoza kubera kubura gusa inyungane. Ese zina ryawe urinde ba buku noneho isharapa buku igitangaje pa candangaje ni umupasiteri na visi we bazabarwanya. Ico kintu kizaginyumya ngahebe kandi barangiza bakamateraza haleluya bose bakuzuzwa, tiwabereye mwene sinyungane, tiwa munejeje mubyo ukora mubyo uvuga wabaye ifuti. Iyo twatuvuga bene ibi bintu, hari abagabo bakoze nabi muri Bibiliya barandikwa. Nawe niba batanakwanditse uranditse muri Yesu, Yesu azakwandika ibyo ukora. Ngiye kubabwira abagabo batatu bagize nabi muri Bibiliya, nimara mbabwira abantu batatu bakoze neza muri Bibiliya, nimara nicare. Umuhagarikizi yambwiye ngo isaha zose nshoboye ngo nzibwirize, ariko sinzi kubwiriza umwanya munini, muzaza munyihanganira, ntabwo nawe uhawe. Ndabwiriza uw'Imana imbeza, titwavuga ngo amen. Abantu muri mukugira nabi, abantu mwiharaje nabi, abantu ko murakora nabi, Yesu yuwaja mapema, atalipa kila mtu kwa kazi aliyofanya. Araje Yesu, araje umwana w'Imana, Araje Yesu, araje umwana w'Imana mube maso. Araje kuwa, araje umwana w'Imana mube maso. Hallelujah. Amen. Amen. Uziko hari abagabo baza birata ngo nzi kuvuga nabi, akaza byirata mu bandi bagabo. Uveyo ariko kandi akameza ngaho gazakora ikintu ngo sinzi kuvuga neza. Warapfuye wamaze gupfa. Mwene so niwe Mana, uwo mwicaranye niwe Yesu. Yesu yaravuze, aravuga ngo se ni gute muzamuvuga murankunda mudakunda abo mu bantu? Hari abayumbi bazabanyora n'inzari y'abandi babasenga, hari abakirisitu muzamunyora n'inzari y'undi ateze amaboko, hari abaririmbyi bararusha abandi bantu bose. Umuririmbyi yateye indirimbo abandi bazamabagira ishari,
wese nguku ngo niwe wenyine. Yewe si igihe cyawe, igihe cyawe nawe nikigera bazoyiguha, uzotera cyangwa baraguheza utere ugira ijwi. Hari ijwi Imana yaguhaye, icyo Imana yaguhaye ni danse, wowe byina gusa. Abantu bari mu kurwanira ubusa. Bibiliya ivuga ngo siyo duteranye bimera gute. Bamwe baza batera haleluya, abandi bakuzuzwa, abandi bagasobanura amandiko, abandi bakaganira ijambo ry'Imana, abandi bakiyegereza abashitsi, abandi nabo gukoropa, abandi nabo kwicaza, abandi nabo gucuranga, abandi nabo nuko. Hari abantu batazatera haleluya ariko gutanga icacuma akaba uwa mbere. Iyo ni impano yiwe. Titwavuga ngo amen. Amen. Titwavuga ngo amina. Hallelujah. Bera mugenzi wawe inyunganizi. Reka mvuga abagabo babiri cyangwa batatu bakoze nabi, baba ba mbere muri Bibiliya. Ni umugabo bita Kayini yavukanye n'undi mugabo bita Abeli, gikuru na kirumuntu. Ngo bukeye Abeli ngo agatanga ituro ngo rikazamuka neza rifite umubavu mwiza, kagara ko Mana rikakirwa. Kayini ngo agatanga utunyagwa twanyangaye, kazijya faranga nawe uzutanga, kaya sadaka nawe uzutanga. Ibyo abantu muvuga hanze mureke kubesha. Uko ukorera Imana niko urukundo rukunda Imana rungana. Kayini ngo agira ishari kandi iyo umuntu aje gupfa atangirira mu ishari. Majo umuntu neza uje kuroga neza, ishari ribarya aho kuri umuntu nagira agashari, menya yuko uburozi yabufasha. Chanzo cha ulozi. Chau ngo niki? Ishari niki mu Kiswahili chi? Fitina. Ni fitina? Mtu ambaye ana wivu ni chanzo cha kuwa umurozi. Biba byakurangiranye iyo kera utangiye kugirira mugenzi wawe agashari, tekereza ibihuru biragushikaho vuba. Ndabarahiriye byaje ubyicayeho, urabyicariye. Imana ibona Kayini yagize umutima mubi, iramanuka iramubwira ngo se Kayini, wokora ibyiza twokwemera Kayini. Ntiyaramukebuye. Kayini yama gusa ibyima ariko abantu bazakora nabi, abantu babica umuntu akama yica umugabo gutya akamukubiranya akamwica. Ariko tugeze kuri abakristo n'urugo rw'Imana. Umuntu agatumba umutima akabura amahoro, akaruha akagirira umugabo wiwe, akaruha akagirira umugore fitina. Chanzo cha. Kayini ngo atora umuhine arawubaza neza, atekereza kwica murumuna. Ngo araza ngo muturuka inyuma, ngo amukubita agafuni ku mutwe. Abeli ngo apfunama yunamye aracika. Imana yamimanuka tizitinda da atese Kayini, murumuna wawe ari niwe muntu wanakimana gusa. Aramubwira ngo se ngo wangize kuba umurinzi, nije uzurinda murumuna, nije uzurinda murumuna. Imana iramubwira ngo Kayini, ndakumenyesha uzazerera mu isi, ntaho uzorama, urubyaro rwawe ntaho ruzofata, uzazerera uzangwa n'isi. Isi zozi kubona bakwica, n'urubyaro rwawe ntibazarukunda. Nirwo ruriya mwamubona ruhanganye hariya, ndagira ko murabwumva, muraruzi ndagira ni ruriya ruri mu gutera umuntu bakamamusaturinda bagashiramo ikibomba ngo yiyemereje ngo Imana ngo agiye kwituritsa ngo anezeze Imana. Ngabo za Kayini. Uwo mutima ugira n'uwiki wo kugira nabi. Iyo nabugira ni iki wewe? Hari umuririmbyi waririmba wa Kristo wanahesabu miaka bali mwenendo wao haukamiliki. Umugabo wa kabiri wagize nabi ni umugabo bita Ahabu nawe
ntabwo nawe yakoze ibintu bitari. Umunsi umwe ngo yamamanuka ngo agera kwa Naboti, aramubwira ngo mada, ndashaka runo ruzabibu rwawe. Naboti atese kuri umwami wahinze uturima two mu gikoni shari gusa yamabona umuzabibu wa Naboti ari wo mwiza kurusha yiwe, kandi nawe umwami yarabuse jarige zose zari mu gihugu ntizari ziwe, ariko akanani kamwe ka Naboti yamabwira ngo ndakajana. Naboti aramubwira ngo umve ngubwire uzugina n'ibintu bitari byo gukina. Ndakurahiye Imana ya sogokuruza sinotanga gakondo ya basogokuruza ngo nyishire muri wewe. Aha uvuze gute? Ndavuze ngo ndagakondo yova hano ngo nyiheze wewe tibikunda, sinotanga gakondo ya basogokuruza kweli. ariko Atukuzwe mu ariko abantu bagira confidence ba pana bagabo bari mu gukangwa n'abandi bagabo, pana bagore bari mu gukangwa n'abandi bagore ngo bafite ifaranga, ugasabana ngo baguheze 50 amusini ngo arataha kubera umubabaro, kubera inabi gusa umujinya, ngo arashika yamapfuna ngo yamaryama yerekeye ivuri. Umujinya uramucuramisha. Sheri araza, hatase sheri ko wacurama byageze ati ndacurama, ati nje ugiye kubwira kariya gakore ngo kamburuza biburwiwe none ararunyime nicyo kigucuramishije. Curamuka uzurye numara ubindekera uruzabibejo zaruza. chanzo cha Shari. Oh, igitondo cyizaje ubugingo n'umunezero tuzamubona maze tuba turirimba. Oh, indirimbo nziza y'amase umwana w'intama. Nitwizera Yesu tuzabona cya gitondo. Oh, igitondo gisa cy'ubugingo n'umunezero. Tuzamubona maze tuba turirimba. Oh, indirimbo nziza y'amase umwana w'intama. tuzamura icyubahiro ba. Haleluya, amen. Hai Ayo nzabona umwami Yesu twicarane kuri amwe. Zabona ibyo twizeye byose, iby'umutima utaratekereza. barangize ariko abagabo b'inabi ngo aritora toza umugore araza ngo afata abagabo 3 b'ibigoryi ngo babeshere Naboti, baramubeshera neza. Uzi ko hari abantu bazabapanga ikinyoma kikagufata nk'ukuri, ariko hariho abagabo bazi gupanga ikinyoma bakagipanga neza kandi babibwira abantu bakabona neza ko ari ukuri. Ariko reka mbabwire bakristo bene data, ukuri kuza kwitonda, ikinyoma kiza cihuta, ariko ukuri kuza gukuraho ibinyoma bose bakuvuze. Bagenda gufuta kwefase kukaefase bakaroha bakavuga ngo nukuri kw'Imana mu ijuru buto toto baramubesheye. ukuri ni shifu. Ukuri ni shifo izihanagura ibinyoma bagenda batubeshere. Ibigabo by'ibigoryi baramupanga ati Naboti yanze amategeko ya Mose kandi yatutse n'Imana, none bamwishe ngo bamutera amabuye, baramutera. Naboti ngo aracikana uruzabibu barikorera bajana kwa Ahabu. Umuhanuzi ngo barashitse, ariko abahanuzi naho aramubwira ngo aha tiwabonye ibintu ukoze. Ahimbwa zarigatiye amaraso ya Naboti nihimbwa zizoragatira yawe, asema Bwana. Aho imbwa zarigatiye amaraso ya Naboti ndakurahima nawe. Niharya nijoro twavuze ngo batabaye
ngo umusore umwe ngo afora umushari wo guteba ngo awutikura Ahabu ngo aza ku ifarasi ngo aje gushikarya Naboti bamutereye amabuye arahenanguka. Uyu Ahabu yakoze ibintu bibiri bitari byiza. Niwe kandi wazanye Yezebeli ngo bamurongoranyije mu birongoranywa, bamurongoranye tumana duto n'Imana nini. Bari na Asheri. Yezebeli niwe wazanye umushinga wo gusongoza inzara, niwe wazanye umushinga wo gushiraho ingohe ukagahiza Imana yagushizeho ukamadikaho ibindi bimwe biresha bitya. Yezebeli niwe wazanye ibintu byose ibi bitindi byose mwamubona ubu nyine. Yezebeli niwe wabizanye. Umuntu akamasiga umunwa, umuntu agasiga umunwa akawusiga agasiga wasaruka ku muntu atari ko uyu ni nyabeza cyangwa ni ikindi kintu, ukazugira umuntu yabaye igipope amavuta yo ku munwa gusa. Yezebeli abagabo bavuye ku Mana bareka Imana bashaka Imana zibigirwamana. Yezebeli ariko Eliya umukozi w'Imana, ariko nkunda abakozi b'Imana. Ndi imbere y'Imana mwisho muzamubwira confidence. Abanebwe ntibakaza babakanga, tegagira umunebwe uzoza ugukanga. Hari umuntu wonkanga n'umuntu ndusha gusenga. Ese azasenga kanga mwijoro azasenga gatatu, uwo ngugomba gukubita ugashinga ugakubita sariyute. Ariko ngwese ngo yafite iki, ngo afite inzu zine zitandatu. Aho nizanje se hariyo yambayemo niziwe nagenda gumane kandi tarangaburiraga n'umunsi n'umwe. None aragukanga gute? Eliya abwira Ahabu ngo imvura irahagaze amezi 3 n'imyaka 6, ngo umunsi umwe arasubira aragaruka ngo baje ku musozi w'i Karumeli ngo babamba inka ngo barasenga ngo bari atanadeta bari atanadeta ya azadeta agira amatwi ngo tazayumva, agira amaso ntazabona, agira amaguru ntazagenda, agira amaboko ntazazamura icubahiro. Ni bari ni gistate bashize ngo bamare guhebura sake, arababwira ngo nimweguke mbereke, nimweguke mubeguka bitemaguye akazuba katse kabagesemo barabamye nka kurya kw'igisusa gihuye n'izuba. Maze Eliya ngo atangire gushinga amabuye 12. Abagabo ngo babasaza baraho baravuga ngo nukuru kw'Imana atukuzwe nukumu ayubazwe Imana nuku ube ngushira musha. Yako y'abagabo bagifite umwuka tubazabera neza we. Abana abantu bababyikora. Oya. Kandi kuriya ngo ubwize ukuri. Aba bose nabahanuzi. Iyo umuntu ayikora ibintu azavuga ngo ariko karabyina. Ngariko wa. Ngariko. Iyo wumvishe bene wacu baravuze ngo ariko menya yuko umuntu ari atameze neza. Ari barake. Eliya ngo amare gushinga amabuye. Abasaza baravuga ngo nukuru kw'Imana ngo nukunguka abatambyi ngo yabashaga gutamba ibitambo bye ngo nuko bagiraga ngo arangize arababwiye ngo nimuze mwimbe barimba bamena mwamazi aje kugeza saa 9 ari gicara avuga ngo Mana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo ngo bimenyekane kuri umunsi ngo ari wowe kandi umenyekanisha n'umugaragu wawe. Umuriro uramanuka urabirigata
abagabo bose baraho baravuga ngo Imana ya Eliya niyo Mana. Titwavuga ngo amen. Amen. Kavuga undi mugore umwe wagize nabi nimarije kurangiriza ku bantu bakoze neza. Umugore wita Delila w'igihume wahumiye Samsoni ku manywa y'ihanga. Delila we Samsoni ubwo yakabakabaga hasi agatora kasaya kindogobe agakunda ibihumbi byinshi by'abafilisitiya kuko umwuka w'Imana wamukoreshaga nizo zamuheshaga gutsinda abafilisitiya nizo zamuheshaga gutsinda abafilisitiya nizo zamuheshaga gutsinda abafilisitiya. umunsi umwe ngo yarabyutse gucya imbaraga ngo ziba nyinshi ngo araguruka aja mu rutare ngo akazagonga amabuye gutya urutare ararukubita gusa kugira ngo imbaraga z'Imana ngo zibe nk'izigabanuka zari muri Samusoni. Umunsi umwe ngo yarwanye n'abafilisitiya ngo abona biranze ngo akabakabaka hasi gutya ngo atora akasa k'indogobe arakubita ngo akubita ngo yo ngo yega akasa k'indogobe ngo ni ibirundo ngo gashwa. Hari igihe tuzatugira gutya haleluya twagira gutya ibirundo by'abadayimoni bigapfunama bitazi iyo bivuye kuriya ndi mugaza mureba hari ibintu tuba tuhatwisha. Reka tubanze twica abazimu. Haleluya haleluya. Yeme Bisima nawe yashashe Nukuri. Bisima yashashe n'ukuri kw'Imana mwe. Delila ngo bene wabo baramubwira ngo ubwo ugize Imana Samson akakubenguka ugenda uzomubaza aho imbaraga ziwe ziri. Reka babwise ukuri kw'Imana ikibazo abakirisitu muri mu gutanga password za umukirisitu ugasanga bamwogoshe haleluya yiwe ikazi kakara kakurya ku munyururu w'ikinga utarimo amavuta. Ninde watwaye ikinga hano? Hari umuntu wanyonze igare uriya mushiki wanje na general nyonze kera nawe pa nawe na pasteur ngo yaranyonze na pasteur abatwabaye muri zura twakaza tunyora amagare no igare ridafite amavuta muri uriya munyururu uzungurusa pedal kiza kigenda kigira kaka cyashikaho kikavamo nta mavuta. Uzigituma abakirisitu bashize amavuta bataze password mode passe yawe uri mu kuyihanda. Samson baramwogosha. Samson ngo baraza baramubwira ngo ese sheri imbaraga zawe zibaye ati wafata imigozi irindwi ukampambira imbaraga zanje zose baramuhambira abafilisitiya muze. Samson yambwiye ibanga ryiwe ngo ahagere ngo aca ngo nkuko kwaca imigozi y'iminani y'imiki imigwegwe ngo arayitutura kubita abafilisitiya Delila yakubesha timureke subire mpimira indiri ngo araza aramubwira ngo se imbaraga zawe ziri sheri. Samson ngo aramubesha kandi bwa gatatu ngo aramurembya ngo uwo munsi ngo yamuryamishe ku bibero ngo aramushekerera amuryamishe ku bibero. Eliya acage ngo atangiye gusinzira udutotsi ngaramubwira ngo se sheri imbaraga zawe ziri ati sheri wonogosha uyu musatsi waje ngo kuva mvuka ndi umwana w'umunaziri sindiyogoshesha wonyogosha imbaraga zaje zose ngo Delila ngo amenye yuko amubwiye ukuri kose ko ari muri Samsoni ngo amenye ko amubwiye ukuri kuri mu mutima we arabimenya. Reka nkubwiye iyo watanze password yawe neza umunebwe asamenya ko utanze ukuri kwa kose ko kuri tacu wisigarisha akanyolewa kandi ngo yamwogoshe amuryamishe ku bibero. Delila we abagabo bashire ku bibero by'abandi muhamubona abagabo bashize ko barashira ku bibero bakamamwogosha ngo se ngo ko yari umuyumba yarogoshwe
kipara. Ese umuriya mugore ko yakazasenga birageze bamujyamishe kubibera umuntu yarogoshe. Rinda password yawe. Rindi banga Imana yaguhaye. Rindi imbaraga Imana yaguhaye. Amen. Hanze hariho abatanira, hanze hariho abagizi ba nabi, hanze hariho abantu bashaka kutugirira nabi. Rinda password yawe. Kandi umukasi uratiyaye. Umukasi urya wogoshe Samusoni ko barayicuruza hano mu gihe. Nawo barayicuruza hano. nawo ogogosha. Nawe Timame femme na lombe. Divavi la carte divo. Samusoni we. Samusoni baramuhamagara Samusoni wahara ngo akakaze. Wafa Samusoni. Imbaraga ngo zirashira. Ngo baramufata imbaraga z'Imana zari zimuvuye. Amunogora amaso Samusoni. Agamutoa amaso. Muriko muraseka umuntu ahagira ikiniga. Ikiniga ko kiramfata ngahwera. Uburyo bogosha umugabo w'imbaraga. Ngo bamujana derera ngo agira imbabazi z'umugabo n'umugore. Baramujana ati ngize. Tisoka. Soka. Kuri umugore n'umugabo. Amugirira imbabazi. Deri soka. Jahanz. Ico ngiye gukora hano. Yaramuzi. Babwira Imana ngo Mana ya Abrahamu we. Mana ya Isaka. Mana ya Ibrahimu we. Adiniza banda la carte. Tufavori mesamu na longe. La gona varie de Orte gro. de carte mise. Passema de bord. Trime la zivo. Irietine song. La dala sala rock. Iyerekane ko ari wewe Mana. Mukanya bumva ngo ge ngo abantu yishe bararuta abo yishe atarogoshwa. Derira yasohotse. Derira yasohotse. Uza abantu mujana bo kogosha. Rindi imbaraga zawe hatagira umuntu uzikwamba. Rindi banga Imana yaguha. Njewe ngo ngira impano yo kwandika amandiko kurabwirana. Ninde wabwira? Barakogosha. Njewe nkozanerekwa. Muzi gituma abantu benshi beretswe impano zabo zazimye. Nuko bazabazihayana kandi baba bavuga password yawe. Abayumbe bakera twajanaga turi 9 ntibamenye uza werekwa nuzu uhanura. Tibamenye nuzu usobanura. Twese gusa bakazagira none ni jewe. Bagakeka muzehe majoro, bagakeka mwarimu, bagakeka uriya mama. Tibaruhe bamenye. Gusa twagira gute abakecuru bakiriye. Ariko yeme n'umugabo w'umusaza nawe gukangwa n'agakobwa kagakumi. Aba yarapfuye n'ukuruko. Yeme ni murinde password sanya kugira ngo batabogosha. Kanyivugira abantu bakoze neza. Titwavuga ngo amen. Ubere mugenzi wawe inyunganizi. Umunezeza. Nubona agiye gutebagara umwekuri. Umugore w'umushunemu ngo ubwo Elisa yagendaga avuga ivuga butumwa ngo bukeye ngo murangije aramubwira ngo cana tukufungurire. Ngo arahacara arya. Ngo buca aragaruka ararya. Ngo buca aragaruka ararya. Ngo abwira umugabo we aramubwira ngo se mugabo mwiza titwobo kubakira no mukozi w'Imana akazu hano hejuru akaza tugashiramo igitereko citabaza tugashiramo akameza n'isume n'akamambiri akazaza karuhukiramo na brosada akazaza karyama n'igitanda cyiza. Umugabo ati hari kibazo nta kibazo. Ngo barakubaka ngo bukeye none waraza nawe kuri abayumbe dukunda abantu bazatwakira neza. Iyo bakwakire nabi se ugaruka.
hari igihe bakwakiriye neza mu mugoroba hodi wamenya ahantu hari password nziza ngo kera barinji ati noneho saha tukwakirira twakubakiye inzu usige mu ikoti cyangwa uzuri ijana ariko noneho igihuje tukaza unakomanga Kwa Yesu Elisa ngo agere ku gita ariko mana ariko abakozi b'Imana ni beza habwira Gehazi ngo wewe uzuguma gutamba aho hanze uyu mugore twomugirira gute niki twomu ni umuntu wubatse inzu ashizemo itabaza ashizemo matera ashizemo ivyiyororoswa ineza irasara imusariramo yeme nukuri kw'Imana nda muntu wo kwibagirwa umuntu hari abantu babiri batazabibagirana n'umuntu wakugiriye nabi n'umuntu wakugiriye neza abo tibazabibagirana Gehazi tereka kamuhamagare nanje sindabimenyera neza ngo waramuhamagara Elisa aramubaza ngo se mama urashaka kumenyekana kubakomeye cyangwa urashaka kumenyekana kugira ubutunzi bukomeye umugore ngo amenye ko ari impisha tinyebera mu bacu nta bindi shaka aramanuka Gehazi aramubwira ngo ariko yewe nta mwana w'umuhungu agira hana mtoto mwana kandi arapresiza umuhungu ni uzuragwa ibyase ati muhamagara arasa ngo agere mu muryango aramubwira ngo ma kubera ineza wangiriye igihe nkiki uzabyara umwana w'umuhungu umugore aramubwira ngo sawa aramanuka birashoboka ntiyoshije umugabo ngo abwira shera twabyaye ninde ubabwiye shefu iriya hejuru mzee ngo buce baratwita babyara umwana w'umuhungu aracuka ngo abe umwana wo gukina atangira gukurikira abasa mu murima igihe ngo bari mu murima nasa umutwe ngo uramufotora murya ararwara cyane ngo abwira umushumba ati mujana umushirenye ngo nyina mwicaje ku bibero gucya mukiki umwana arapfa aracika nyina ati yahamagara abagaragu ngo ababwire baje kubwira se yama muzamura afungura inzu kuko yari afite ifunguzo amuryamisha ku gitanda ca Elisa aja gushaka iyo Elisa yagiye kubwiriza iyo mu misozi afata ifarashi ariruka ngo Elisa mu gihe ari mu mukutano ngo arangiza atariko ge wewe ufite nk'amasa arangiza neza uriya si wa mugore ati niwe ngiyi nkoni amawiruka uhure nawe umubazi cyabaye kandi iyi nkoni iri mu butwara yewe password nti yari muri Gehazi password yari muri Elisa Gehazi araje ararambitse aracurukuye aracuritse birahebuye aragarutse adewe adibyanze kakata umugore aramubwira ngo ndava hano turashana Elisa ngo arazamuka ngo asanga umwana yarangije ngo muryamaho ngo arazunguruka ngo abwira Imana ngo ma uyu mwana n'uwisezerano kandi wa mugore yariko amubwira ngo sari umwana ndagusabye hari itaje naguhaye si wowe wabizanye sinari nyimereye neza ngo arazunguruka gusa wa mwana ngo arashuha ngo areguka ngo aramumanura amuha nyina ari muzima amen titwavuga ngo amen haleluya ineza kora neza ugifite uburyo kora neza ugifite umwanya kuko biza kugaruka ukiriho cyangwa utakiriho ineza dukora aba bana bacu nibo bazabayirya inabi dukora aba bana bacu nibo bazoyirya ibitenge 16 20 ibitenge 20 diplomate yaruzuye ibikapo byaruzuye mwene nyoko murumuna wawe mu maraso afite ibitenge 3 ngo ariko ngo nawe ngo ni ngudutenge ngo agatenge kamwe none arambara tungaye wamuhaye bingaye kwanda ndabakristo musenga nano bafite isereri none ko muruzuzo Imana izobabwira ngo sinari imbazi ijambo rirakakaye tasoni nijoro nta kindi tuzohembwa amajo tuzohembwa imirimo y'amaboko yacu haleluya Imana ngo izotubwira
ngo cagihe wagiriye wa mugore neza ni jewe wagiriye. Igihe kimwe nanje nigeze kubaho mu bukene ariko n'ubu nyine sindakira. Timwumvega ngo nageze iyonje ndacari ko nshaka nanje gukira ariko singimeze ko nameze kera. Ibyo nti wobikuramo ko ntaco bifasha abantu iri hanze ko ari ubuzima bwanje prive. Bihagarike urakomeza ijambo mugani siko kwizeye ngo baho ubuhamya bukeye wahagaritse kari amashami nasiki bya binyakoze bidukoraho twebwe tuba kuri kamera. Papa wahagaritse noneho ntukazuca mutuntupa iyo umuntu ari hano azavuga ibintu byinshi iyo ngeso ntayo mugira. Hari undi mwana ngo ni Ezra wa Kampala, uwo mwana nawe namukurisa. Hakaba undi mugabo usufotora na Kiva nawe namukurisa. Ariko abaza abantu bakagakurikira nibyo bari mu gukurikira. Reka ndeke ibyo. Imana igweza umugisha pa kutazucamo. Nagiraga agakoti kamwe nako kadafite ipataro k'umukara kandi n'umuntu wari wakambaye. Twari mu nkambi y'Imwaro abantu baza bayumva. Mwebwe mwari mutaraza mwari mukiri mu gihugu. Twebwe gatwahunze kera 98 abanyabujura kera. Noneho umuntu arakamba nagakubita mu kaberwa. Noneho umunsi umwe haza umuvuga butumwa arabwirije nisunzu ndafatwa. Mutima urambwira utanga ikoti. Tanga ikoti. Ndasohoka nari protokolo namantembera ndagenda ndenga inkambi ndagaruka kugira ngo usange gauto waje yashize. Nahunze ikoti. Umugore arandeba aho yari yicaye arasohoka. Ese ko waguma gusohoka ni ikibiye kiba. Dumutima wambwiye ntange rya koti ariko wananiye. Tanga ikoti. Ndagaruka ati yeme naje uko gabandi barangije. Naje ntanze ikoti ndihaye mushumba. Yarataraba no mu pastor. Ariko nukuri kubwiza ukuri naritanze mbaye ndira. Naritanga. Agakoti kamwe mu ngambi. Naryo bagwa. Dufite ubukene. Shaka buto. Ubukene wabuvuga. Wabuvuza ubukwambura. Imana irambwira umunsi umwe dutaramye gutya ituma umurundi. Nari ndaramye mu miti by'amapirusi ahantu himbeho. Umurundi aviyo yavuye araza tugenda urasanga umugabo wirabura muto umubwira amakuru. Araza nyine mu biti harimo abantu benshi. Azareba arambwira ngo niwe Imana yambwiye ngo amakoti wawe usenge uzambara amakoti uzuhetsa. Yari kwambwira ngo biriya bazamarika amakoti nibiki portement. Yari uwo munsi yarayivuze nari ntaranayumva atuzozuhetsa amakoti. Ariko Imana ikura kure. Umwaka wa mbere igisirimu, umwaka wa kabiri igisirimu, umwaka wa gatatu igisirimu, umwaka wa kane igisirimu, imyaka 10 igisirimu. Ati ya makoti ntaraza imyaka 10. Tariko umurundi ndiyabeshe mwogatwa 10 n'ukuru kw'Imana mweje ku mwaka wa 11 Imana iritamurura mu gitondo. Tamuruye mukingi gico yitamuruye mukingi y'umuriro n'abazafara cikindege n'abazafara cikamwege kuba titwasamura ba haleluya amen yawalimu na wa Kristo tukanyilize kumuhuna Mungu yaga Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo. Sindarangiza ndagira turashiraho. Imana ipeza akazi kuri Goma. Shogengiye kuri Goma. Ibintu bitangira kose. Ibintu ikoti muzikoti. Nguzi rya kabiri. Nguzi rya gatatu. Nuko. Cyo cifuzo cavuyeho majo. Ta cifuzo c'amakoti ngigira ica amashati ngo imyenda ibirato ishimana. Musu mwe Imana yarambwiye ngo genda utanga imyenda yose ufite yose bitange. Hari ejo bundi
namaza namafata ikoti akira sigara niyo namba. Imana irambwira ngo ubwo ukoze ibingiye gukora ibindi irakuba. Iyo dutanga Imana iziduha. Kora neza. Kora neza. Ubugugu bwarakwishe warawereye bwakwicaye ku ijosi ukoga ninde muyumba utazutanga icacu mimo. Ninde muyumbe w'umubanda utazutanga icacu. Ningira gutya si wewe. Ndi imbere y'Imana iri mu ijuru izazangara n'umuyumba uterare ru12 atazatanga icacu mari umwibye. Imana izikubwira ngo kurusaka vaho sako induru guswaza na uko tuzatubwiriza icacu ni inyungu yawe n'Imana. N'urukundo uko utanga icacu niko urukundo rwawe rwo gukunda Imana rungana. Tubwiriza icacu. Tubwiriza icacu minacu. Haleluya. Haleluya twakuzuzwa. Haleluya twogira gute. Inatubidi dukore neza. Kora neza ugifite uburyo. Kora neza ugifite umwana. Titwavuga ngo amen. Eliya asubiza umugore umwana we. Umuntu wa kabiri wakoze neza ari wandangirizaho ni Dawudi. Ariko majo ngutabise Dawudi mu izina rya Yesu. Kunde Dawudi. Kunda Dawudi. Umunsi umwe Dawudi yararagiye intama ngo igihe ari mu murima igihe ngo aragiye ngo afata kitari y'imirye 12 ngo ayikora ngo aracuranga. Dawudi ngo yakaza acuranga intama zivuye gushoka intama ikaza ngo ikaryama iruhande rwe ngo ikazitegera inanga ya Dawudi iyindi kazi karyama agacuranga. Dawudi niwe mugabo wacuranze ba nyirasenge batariho. Dawudi niwe mugabo wacuranze ntabashikibi nta ba nyirasenge nta bakuru be nta barumunawe ari wenyine gusa ninda agacuranga nk'umuntu uri mu mukuta akazireba gute akabona ari mu mukuta no bihu ngo akabyina ta pastor wabaga gusa ngo ni kuri kamera gusa ngo zamzina kuri kamera ari kiriya mu cyumba ntiwobje tuzurara mu cyumba. Abanyamasengesho bazavuga ngo nimuze turare inza ntangara n'umupasiteri ugira icumwe aryamye muwe yamara ku cumwe agatora Bibiliya ngo arabwiriza. Ariko umupasiteri ni demobe bazomwake bamusubize hanze asoke. Umupasiteri utarara mu mahame ngo asengera intama n'umupasiteri nyabagongo pirate. Titwazamura icyubahiro. Haleluya. Amen. Ngo twebwe ngo twarabirenze ngo twebwe ngo tibirikira ngo se abanyamasengesho ngo muje kurara ku rusengero wowe uri igiki. Umupasiteri niwe president w'abanyamasengesho wa mbere wo mu kanisa hagakurikira abanyamasengesho. Pastor agomba kuba ku rutonde rw'abanyamasengesho mu kanisa wewe namba wande umukristo wanje wa se umukristo wa kabiri vice ugakurikizaho bari abagore n'abari abagabo bandi bamuri kumwe. Ngo twebwe ngo urabona ngo turashaje ngo arimatizme irareka kugufata waragiye urikunja mu kirenge tutagisenga n'ubundi yaratinze. Ico gihe baza barota ngo babicayeho ngo babatsinze arega iyo bayisohoye bafunagura uwo rya mudasenze bakareka kukwicara ku ijozi ngo barivune. Abandi bakarara babarya inyama batazi iyo zavuye. Ariko iyo twaraye muri ye tukabwira Imana ngo kuja Yesu ngwino Mana ngwino abasimu n'abadayimoni bazabaca ku nzu turi bakavuga ngo hasa hari indwara reka duhukuri kose. Titwavuga ngo amina ye. Amen. Janole karata dime kar reka ay anamele meta Bwana Yesu anamele meta
Bwana Yesu anameremeta. Hallelujah. Reka mbabwize ukuri, tuza tuvuga ukuri kw'ijambo ry'Imana. Dawudi ngo yacuranze umunsi umwe ngo Sawuli arwara igicure c'amapepo, kandi ngo ni imyuka mibi Imana yari yamushizeho, kugira gusa ngo ije kuzana Dawudi. Atase nta muhungu muzi uzi gucuranga, ati mwene Yesayi ari timuntaba, baramuzana ngo yakora kunanga gwe amapepo ngo agahunga. Sawuli ngo amutere icumu, kera ishari riba ririnjiye, ngo arahunga. Chanzo cha uchawi. Chanzo cha uchawi. Ariko wagafasha ko Imana iguheze umugisha. Reka mbabwira abagabo bameze nk'abadowege ko ari babi. Muzamwirinda abagabo bameze nk'abadowege. Dawudi umunsi umwe ngo yarahunze, ariko nkunda Dawudi ye. Amen. Nago Dawudi aliyagagira. Alikuwa nini na kutamba, ili mukage akugala. Alikuwa nini na kutamba. Dawudi umwami noneho ngo aragenda ngo aje gushikiriye, ngo asanga ahantu Sawuli yari yarashize abantu biwe n'abatanzi, ngo harimo ingota, ngo n'isanduka rya isezerano. Abwira abatanzi ngo se yari kwahunga nta biryo, kwinzara igiye kunyica, ati n'ubundi biriho ngwino. Naho kagica ka Dowege kari maneko ka Sawuli karaho ko karare, ngo ararya imitsima atari koga niyo mu ngaburi nta ngota, ati yayindi wicishe Goliyati iracariho ngiyi. Barayimuha ngo igihe arenze umusozi ka Dowege kama kiruka, kaja kubwira Sawuli ati ibintu byacitsiri imitsima Dawudi yayiriye kandi yajanye n'inkota. Abagabo bameze nk'aba Dowege bataza bakunda ivy'Imana ko bitera imbere. Ngo arangize Sawuli araza yica abatamzi bari bariza aho haho, ariko aho hantu siyo nakeneye kuvuga ahantu Dawudi yagiye. Dawudi arahunga agira iminsi ahunze, ariko ngo bukeye atarahunga ngo abwira Yonatani, aramubwira ngo Yonatani we ariko Yonatani na Dawudi ngo bakundanye urukundo rumeze nk'urw'umuntu n'undi. Imitima yabo ngo yari yaromatanye, ngo yari yaromatanye. niko Bibiliya ivuga. Samweli Yonatani abwira Dawudi, aramubwira ngo nkurahiye Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, sinzabura kukugirira neza ku mipango ya papa, zaza nkubwira. Dawudi ngo amurahiza gatata, Yonatani aramubwira ngo reka kundahiza, nagusezeranyije ko ntakintu nzobikora. Umunsi umwe ngo aramubwira ngo Dawudi ati nabonye papa yakanyaraje mu gitondo, nuje kuza uze makini, nindase umwambuka kurenga uhunge, nimwasi imbere yawe uze. Ngo urasa urenguye. Dawudi aravuga ngo gica Sawuli yabyutse na Sawuli niwe muntu wenyine wahize umukwe, nta wundi muntu urahiga umukwe, shari gusajya umukwe. Chanzo cha uchawi. Musome ngo arasa ngo amusanga mukireke, kiriya ni ikintu gitoya nikimeneka Yesu ndazozana izindi. None ngo arangize titwavuga ngo amen. Amen. Titwavuga ngo amen. Hallelujah. Ngo asanga Sawuli ngo araryamye n'abayisikoti n'abasoda basungurutse. Imana yamubwira ngo keba kukinyita c'umwenda wa Sawuli. Ngo ukeba. Ati fatana agacuma k'amazi, aragafata karazamuka kadata kararenga. Abuneri aramubwira ngo ariko dawo uku turasiga no mushenzi ugize iminsi uduhiga. Twafasha reka mpangura ndamuteri ingoti imwe icwawo icumu, nubona arasamze uvuge ko ntari umusirikare. Yo Dawudi aramubwira ngo ayi wawe yewe nijewe wohangara kwica uw'Imana yasize amavuta ka wenyine ahangane n'Imana. Reka ngo atora ibyo ararenga hakugera muhamagara databukwe we, databukwe muzehe we atase uwo ni ndume wavuga nk'umwana wanje, ati nije umwana wawe Dawudi. Ati reba kukinyita c'umwenda wawe, ati wawukebyeho data we, atagacuma ati nako wakaja kagi ngamare Sawuli niwo Musa hanura aramubwira ngo Dawudi we genda ubaye umwami wa Isiraheli, ngo kuko n'Imana yagutoranyije kera. Yego. Titwavuga ngo amen. Amen. Kora neza bera mwene so inyunganizi. Nimba muririmbana na mwene so ubuza amafaranga, n'Imana yamuzanye muri korali yayo kugira ngo mubibere inyunganizi, aririmba nezerewe. Mwaba mama mwe ba Hope, nimba hari umumama udafite ubushobozi bwinshi,
Imana yarakugiriye neza, mubera inyunganizi. Mw'abapasiteri, mw'abashumba, mw'abakozi b'Imana, Imana yazanye uwo mukozi kugira ngo mukorane, mubera inyunganizi. Biragatsindwa gusengana n'umuntu ufite ishati imwe, ufite sitari. Narabirahiye kandi uko nukuri si ukwihaye. Sinosengana n'umuntu ufite ikirato kimwe, ufite bitatu. Ngomba kugira bibiri akagira bibiri, kandi nza mbikora, ariko sibyo ngiye kuvuga. Sinyirata. Sino kwambara amakoti atatu, pasiteri dukorana afite abiri. Ijyo berwa se niri nyabakimwamubera. Anyamushinya gusa. Ngo ari wewe bareba ko gusa, ngo ari wewe. Yewe reka ngubwize uko wo kwambara imyenda myinshi ngatarama, kambara umwuka mwinshi, tibana kurebe ndibana kwiteho, bakaza bita ko ufite umwuka. Niko kuri. Siko kuri. Uzi haleluya y'abanyamwuka nayivuzeho nijoro. Haleluya y'umunyamwuka we. Nawe uzorebe umugabo udaherutse gutarama. Haleluya. Haleluya. Mose ngo mutamwikiriza, turikiriza haleluya yapfuye. Reka kugora abakristo. Hari abandi nabo ngo nimumanike muhetse amaboko, ngo nimumanike. Kurya nawe karatangira kunanirwa. Haleluya izikubita batavuze ngo manika, abantu bakamanika kandi utarababwira ngo nibamanike. Ngo nimuhetse amaboko, mwohetse amaboko ariko imitima yarunamye. Reka guhata abakristo ngo nibahetse amaboko. Senga Imana irazamura amaboko, izamure n'imitima. Abantu baheze Imana icubahiro. Tuheze Imana icubahiro. Haleluya! Haleluya! Zana n'imbaraga zawe ushuduembure, turakurindiriye amasayo, turakurindiriye amasayo. Langola maikatera. Tu vas vers mes sames na longue. Haleluya. Arkadaşlar we. Mana mbonye kitenge. Ngeze kitenge. Urayisemo. Neza. Ubankurusha amasha.